Wala guys, banga kayong taganisan. Maayo kayong kontra. Maayo kayong kontra guys. What's up guys? This is Hitsura Uncle Isao making random videos today. We are uploading videos every day, and today mga choy og chai. Well, guess what? We're going to play basketball today guys. So, dulatag basketball karon guys. So, excited ako madulag basketball since hapilan ako ka months, hapilan ako ka weeks nga wala exercise, so lay dulag basketball. So, dulatag basketball karon. So, bani ko guys. Koyog ta. Tara. Ito sapatos. Sama itong sapatos dari, murag nawala man. Lubod ko guys. Kailangan na dyan mo ulit Pinas kay para magpahilot. Yubo ko eh. Ito pa ilahin dala na uniform. Kailangan ng uniform. Wala ko kag basketball. So kami doon basketball wala yung uniform. Alam ko yung mga old uniform na ko dari. Masa naman ito? Asa naman ka? Where are you now? 'Cause I'm thinking of you. You show me how. Asa raman ang ako ang trapo sa laway. Falling in love. So tara guys, I'm ready to go. Ready to shoot the ball. Bidyo na lang kodaan guys. Thank you guys sa mga nag-subscribe, mga followers sa page. Hitsura Uncle Isao din nag-ready para sa championship. Okay, madula siya basketball. MVP. MVP sa 5 yaso. MVP daw ni siya sa 5 yaso. Basurahan na na. Hawa din basurahan. Saan may oras ran? Wala mo kabalo guys, nga maayo kayo kung madulag basketball. Joke lang. Hindi, kamao lang ko gamay. Ako ang ganahan nga moves is kang James Harden, Kyrie Irving, Stephen Curry, o kaman ni Pacquiao. Tara, bani ko ninyo. Ready na ako mo points o mga pila ka points akong gusto karon, mga pila ka points akong i-shot karon ha, mga 30. Sige, tara guys. Magbulag ramo. Magbulag ramo. Magbulag ramo. Magbulag ramo. May pa sila sipa kaya guys. Magbulag ramo. What's up sa bagong vlogger? Hey, what's up guys? Hello mga choy, mga chan. Doon lang may basket pero sila padong ko uli. Jote sa amin man. Part po sa inyong meeting. Ay, Kapit na kumabot guys sa destination. So para malingaw mo, kitanta mo sa view dire.
choy mga chay pero wala mo hindi ko kwarta. Yate. Kurot naman dahil kong kwarta sa kong pitaka. Palitan ako sa 7-Eleven ba? Gutom na kayo. Patay yung tao ani. Sige, okay lang. Dool na ta. Mana na dira guys oh. Tara among kay siya dito. Among kay siya dira. Anong company? Dool na lang ta. Kadula ang tag basketball. Ulit basketball ni Bisaya. Sa Bisaya ulit nag basketball. Nga mga maayo po na madula. Kung Bisaya ka, salute. Salute kung Bisaya ka. Abot na ko guys! What's up? What's up, Ripa Pips? Abot na ko guys! Tara, let's go! Let's go inside! Daghan na kayong tao sa sulod. Konnichiwa. Rokoji. Eh? 終わりだよ。もう終わりんですか？その次のが来るから。あ、ゆっくり。多分同じと思います。 51? 8、そう。ね。 8時半まで。うん。あ、同じなの。多分みんなそうなの。多分違うグループだけど同じ。一緒にやるって。そうそう一緒にやるああ、じゃあいいよ。あ、はい。はいはい。お願いします。あれ、シャワー浴びる？あ、多分誰か使うかな。多分私使わないけど。Ay. Abot na ta guys. Uy! Dala mo idol oh! Ay! Nandito na po. Na-awhay ko guys, sorry kayo. What's up, mga chicken? Sabi. Sorry! Mananula all. Jogging ko. Kinede, unsa din akong gibuhat? LOL! Lobat na pod. Hindi mo kakita sa konduwa ron. Dola mi next game. Ah. Part, isa malupit na moves dyan, be. Shut up, pod. Shut up, Art! Nice pass! Ma-shot! Osbe! Ah, wala yun! Last! Ay! Grabe ka ba nga? LOL! Wala na, lobat na. Oh! Birthday boy! Wala guys, banga kayong taganisan. Maayo kayong kontra guys. Banga kayong taganisan. Ano ta ko to guys, kay marag lubat naman. LOL! Ay na Bert, bye. Bye-bye. Nga naman ka? Baka nyo susunod na vlog. Sakit na kayo mong guwan? Sakit na tuhod, part. At least, makadula ako gamay. Gamay lang, lubat naman po. Landi, gamay. LOL! Ah. Inis at nakadit lang. So that's it for me guys. See you in the next vlog. This is Hitsura Angkolisao making random videos today. Signing off. Peace.